ke National People's Party ke badang pan kriya sya ya ke election MP shteng samoy kalanang yo muslim namar bagajin kishan ki pat bayu kertong u Dr. DRL Nonglait hakaling ki jaka kari kasi jantia. Hakasngi bu Dr. Nonglait u lech rembai East Janta Hills District hakajinglam kamat usumbuit menteri rangba u basyo bhalangdar u badai ru u National Vice President ke NPP ki pat ba de ki hajar ngot kilawan ban ajing kishan u Dr. Nonglait. Lasa kiru ia kajingwan ya so kinong kasyan ka Kongres, BJP bat UDP, malapriang subhay ki siya ka NPP daw ba siyo balang dhar, haringkat ka MLA na sutong saipong ka kong Santa Mary Shilla, hakajing don ringkat ka MLA na East Geelong, ka kong Amperiling do, lambat kiway kinong ilam. Haba ay jing kren, o Dr. Nonglait ulapan pao kajing sungungo ay kinong ilam ka NPP, kibala tarway uban lang ukurtong, bat upadiang ya kani hadian bagula bisyar, ya kajing la, ke Sorkar MDA bantri ka mahakani ka jila. Ulaong, bakajingwan lang jung kipat ba ban kasyan, kanang ban klain ban poy siya katong jung kajingjab. Lagi power, di rangba, kilawan yang bang penyeso bang National People's Party. Kini, kilarai ke, banyeso bang National People's Party, nato kini kasni ke bang mentar. Ngitlem, pagladang pa ka vote bank, lalay kay jingkasan din mabuon ki pagma. Ya kini ka party, hanray tang kinong kersan ki pagladang pa, nginom na sa tiyan, pangkoy sa kathong, jong kay jingjop, ha kini ka election kumamenta. Kajingwan jong kini kirang ba, ya kabang ay kay jingkersan, patang penyes no sendan, yala di bat kini ka party, nganget kan penyo yani hakini ka by election ya unamtam te hakini ka por ngatwa ya pisa sisin pat ipat ba kat kibadan hakini ka por pat slum ha pat tempaw ya kijing buram na kijing pedian slum ha ya kisay sisin pat da ka bangnay ya kijing takti ka bajang. Kulay siguro niya kipararang ba, bat kinong samsinang, kiba, dan ya kajingsta, kibalaray lang ba, ya kabang penyeso, ya labi, bat ka National People's Party, bat lese, kajingkut jingmat kajang pi galam, rupang penjab, ya ukutong, jang kini ka party, u Dr. Nonglait. Kublai sibun, ya kikinok kita semai, kublai sibun, kublai bisa disimpan. Kapur kalayat kemangong mentan, ngakwa ia kebantiran lengkot, lamar, ia kebubun kebentar jauh kejingkiran ngilayos mel, nakinong kiran kebasakmat, tandai kawai kebang ngakwa, ia kebantempau kini kapur kalong, Halor kawai ke jingkili, balai na penyes no yaladi Bangka National People's Party. Balai na pedian ke jingkerpat, ke jingterwa, jom kene ke party, bangkit tanpa ya kene ke mengkor, kom official candidate, hakene ke MP by election, minta kesenang kebansalong hakene ke kinyat nai kebansawan. Kiparari behe, kadaw ang makongsan ka lang habang apet ya ka performance lani ka jingtray kang jong kini ka sorkar kabalaya lang da National People's Party kalapunong yun nga hadiyan mga lakhay nga dia hadiyan mga lakhaw nga wo hadiyan mga penhap sawal ha yaki baro ki jingnang ka sinsar kadal apo kini ke jalan bat kumjuro ya ke jingdamkam ya ke roy kapal John upada